Баяғы томтыргар турар кыйы болостатыгар бастакы меңей дөбүннүгү саллаат монуменын тыгынча 967 саллааха бир дойдулаахтара форматор худоһуннук Афанасий Андросов оңорбута. Мантан ыла саллата саңаттан саңа тутуя билен испите. Болостат кири артыгын бир жоһун паматынньыга. Уаттаах сири толоонугар 5 олун сүтәрбит ыты кие Феврония Малгинага анаммыт. Кыйы 6 сылыгар ытыгыньяга улахан памятник турбута. Бу памятник саха сирин иелеригер сүгүрүү белетеден памятник турутугар эскиhe Борис Федорович Нестроев киене уалаттар эти солу сехигер кенелер туак жылайын оксуспуттара туак иен тындарын бербиттере символическойдик эти солус нөңө көстөр уанаттан иелере кенелери үйөтүн тохары кетеспит болан жахайдара уалаттары мехеллере болу ден кетехен турар ине уабырахын бербиттере. Быйылгы үбүлөйдә сылы баяғалар кыйыну хансыбыт көлөнәгә анатылар. Нәһелек сәри кәминәгә төет холкоһун кохун үләһеттерин үететтиләр. Манна 600-тен тақса тылга өлеләбит, беһи иңеләрбит, агаларбит, эһеләрбит, эбәләрбит аттара, кыһыл көмүс букабанан суруллан тураллар. Балаган форматын бу беһиге Анна Панасьевна бит шөдүк толкуйдан тахарды бу эскиһин. Той такка беһи бары сак сабактак балаганга олорон, жакыйыну хансыбыт, сот соторхан, сери сылларыгар ачыктан коргуян да өлбүт. Кара хорук кахалкатын, ырытын, барытын бу балаган муннугар, балаган жияга барытын тулуйбут жанар боллақ бітті. Онан балаған бияқа ме символическай, олганан баран хаманнеті серге кириете әме хүрдақ символика, тоғы жетаққа серге үйәһә анилар бітігер, тардыстар, бігеге өрөгөй бүтін түстүр, бәлие боларын бұхытнан хетеннек ылылынна, онна ити сабаранyo ютугар бігеге үйеренәкчілер бет, Нюргуяна Николаева, она Оля Шарина, бәлерін кемнерігер республикаға бастабыт ойулара ити фон болан тұрар. Онан барыта, бұл памятника барыта кыттыгастақпыт бейі. Бейбіт оғылар бұд, кәншәрі чаппыт, бұл күйі, бұл ырас қаллан, бұл чағалқай күн, қайдақ кәлбітін кенелер білінер ден. Курутун олақтаругар бұ жону қолабыр тұтыннынар ден. Бұ кенелер әхелері, бұ кенелер әбелері ден өйдөтүлі осколаға курутун ұйтылар.